the major prophet kum chacha. On say me catch was say bomoden na hwe too much GH. On say me kan ye nyene bone pa na kase ye pe wo wiase ya asondin. Asondin ti na Adam wo hu nyame ye no nyam no. Wo hu ne ma bi a wo hwehwehwehwe e wo other place ni ade. Kat won na bomoden na be hwe too much GH be hwe na subscribe bomoden o be hwe pe na wa ye subscribe o subscribe subscribe na subscribe na o subscribe a na wo benya ne ma pe a wo pe ne ma papa a wo pe ahwe nyame hira na ura aha too much GH muni aba musonfo ekesi kapa ena mutimini gana wahala jumedie ena moniguso amoshe na ebusuafo ye nuaba Evangelist Gloria Kani yosansuso ye Kumewood actress na ye ensemu a ebubo ba ede efa oni Tracy nsemu a ojan krampodi ne de bebetu mu nsemu de say bubruja na ebusuafo ye honorable Oba abontin a wodi betu dwa se ye nuaba yi ye Gloria yi nyame ho kronkron pa ebi eni mu a da bi ebi ni mu enye nyame krampo na aye den afre no na abusua mo beka ya abaya yi wo bebeka ensem bi de fa Tracy ho emra na Tracy ekeka se ani bad ne papa wo ho se ni no wode ensem bi bebetu edwa na emra ye wonu abonso so bebeka ensem we se ye Gloria Kani nyame ene frɛ no na was play out the secret out of spite ewie ye no abaya no so take it to ni page so social media page so a chese wo no so akwakwa kire na adwen anase wo no so akwakwa ka na adwen de ato ehonum na nsɛm a wode kokotu edwa a chese wode kire Ganafo na wo my Ganafo nyina enya ntiye se wo no de ahom enkofo tenetene ne nsa wo ne so se wono wono ntina se we nyina aba ono na bebebo ye papa former president John Dramani Mahama kasa abaya Tracy blackmailing with videos no one kon but into ono any the major problem ama still asem we ano entimi enjoy na eno na abaya na se hwe medie no kure ni nyame anim nie se de maka no asembia me bebe kan ye bie ni ho no mu a entro no kure trodo na me bebe kan na mamu mpushi me ma me be kan the west na obi anfa me anko court we any Gloria ne nsem odi etu edwa na abusuafo ensem de bebre ka ho na mitwa mo me ba me de beba besom for me sanso emamo akwaba ebi na say dem kan no Gloria kan ni post no say na was say I don't owe anyone apology. I never lied, so nobody should provoke me to come out again for worse to happen or take me to court. We any statement what they ekokoto na ene day me guess yem papa ya di nyina Pastor Richard Obri Yeboa ene de mene no eba abetwetwe enkomo apostle me akwaba ejo sikapa bibi abokodi iso adom na mpa me ho ye pa ye de rade ase nyame adom me so me ho eye yo prophet apostle ebia e say so we nyame ni pa ngwa de titles ni nyina be ma Evangelist Gloria Kani obi a waba bonte waba bekika nsem bebre wo se an se de nsem no wanya ka wo so asem awie die eno no wo nka biem na ye kokoda sore ye mra hono abo ababa hono abo defo ya ye papa yi hono abo Kennedy waba beka se wo mfiri nyame no wo nkro ne ba na wo ka wo nsem nyina out of spite no wo nkro ne ba na je so no so take it to the page so si an oni obi apology hono obi amfa ne bufu ama ne so meka se wono na ama nsem we nyina eba da bi na because of say wabe kan do kan ye no kure entrobia enim na ma ye mpushi no mane ma out me kan the worse than this na se obi efa nyamidwuma de to no so evangelism does it mean so obi provoke obi na was so take you social media platform and so ye be kan say celebrity pain se no twesini
enu ntinu na nso so de bia ye nya hye wo bufo na nso aba na aba react nensem a wo kan den abetimi aka fa ho Sikapa me da se yema too much GH for any ahwefo nyina akwa ababie oba me da se bi ento aso se say ye hwan se obeye osofo ba okay ena obi how otete wo na also wanye careful o the response ebeye dey ebeba fine oba e dey ade na ya anye Yesu Yesu Kristo san so ni anu so o se eja fa ombone echewo na onim ne oye ati ase enti osofo de emfa ho ane provocations obi ade be bawo so oye osofo ne nko ade de oso ye ne se obi mi an okay yeah se eye papa se eye bone ati se de ya mi wano because Yesu oka asem bi o se min firi wiase enti ene wiase anye de antu na o se ye tanemia sa na mo so a mo so budi bachi no mo so ye baye de e be time o ka ba bi o se na akwa oyi on se de ya on se ni wura di ubedi Yesu Kristo aja be fa asofudwuma to so na obeka se obi ya obibia na wanje careful nipa na nya careful obeba na oba be retaliate dia na ofra dwuma na wafra wo hwa se o ye careful okay na ye nua be ye sha odi kan ba bonten emran sensem yi ba ye wo bebe kasa wie ye wo ba bonten ana just wo di ne third anniversary so wo fa Yesu Kristo wo ba ye chese odi beto honom sem ne birthday time wo di ne birthday this is a year the exact 3 years ni a wo de ko kan sempa na yi apa asofo nyina a chew sem mfa nche no say ye den oba ye di na no bebeto za ensemwe na wetimi aye we nyina wie wa baba pa cho woni mu say den ya nkofo be hye obufu na wasa aba bonten say ye hye mabufu does it mean say still no ye nua ba evangelist Gloria can you order so hodi things within our person won shingo wanunti e na wo twen so obi memehye na bufu na won camera bonten ana like if you see you yeah exactly oba me da se bibiri okay say obi fa Yesu aka ne madada nyina atwem okay ne mafoforo na ayede na aba enti se ofa Yesu ama Bible so odi nam abonte dwom ni ade kanya me se e che se wiase nyina se sade se so obadwe na o twen se obi mekan na obi kan obi mu a de wo mu nyina obi aba na che se ne wo mu no a wo si afiri ho no mo na foforo na aba no dada so ye de oh okay okay yeah say mama you old man and you new man according to Colossians okay old man you ni padua dada and a new man no so suban foforo a oba Kristo mu abaye de oba befa nti say oba Kristo mu wia nya fe na be habo bibi awo akoma mu de obi di aya o mra bi aye de atwam wo ya sa de a na kire se onipa no oba na mu na bia na onipa no awa asam de ya dada na o twa se nipa no wasam be de beba na o kana wankani ya na o kana mfiba wa ona sa kwa no so na de opese udi ye nipa no so de aye de udi aye nipa nti no enya ne kwan so no se obeka se wasachira na emomu no nipa wei wanhweye na wasam foforo bi eba na o sa beka bi mu a o so de wo mu bi aba de obi ya de obi Bible se de abusu ewa akoma mu na ano aye de eka nti who knows say ade a be free wano be ba no e kape hweye no ansa me gyan me ka se Ghana fo nye de Ghana fo mfa nchew because odwene ho okay odwene ho ade de be free onipa no ba bia no onipa no e de odwene nti why first one bia wo pacho obi anya mfa bo no nye de enchew na wasa ba be ka se onipa we anhwe yi a na be ka se mbie mu a de obi ya de aba no ebeye wesa betimi do wakoko to nyina na ene na chese o plane o susu hise okay se nipa no onfa me wo so o de be wo so a ho na wo so ye be hunu true there ya true character so therefore na true character na so be for Kristo no
obu anya na fa Kristo subanda dan da so ye so enya no kwaso. Okay, not just when some can train adwin dey see won abodi a won ka say ye nuaba no nyame emfre could it be say true on sesan ya na because said the one about can any say won so statement or making any chuma ade aba no could it be say still no on sesan ya na nyame frɛ bia eni ne so ana ba evangelist ultimate na bonti social media didi atem dia na evangelist di atem ene se bia o preaching na o di atem o na o wasange obi aseda si won o ye ne dia na adwen sacha na wan fa adwen sacha no eye se akane na abrabo ni na nye hia Yesu no kane de no maye dai majai se hwe look na ntia Lazarus abra o hia Yesu no o se me bo obi empo me sanso ebo ho de ya abupan ade ma de onipa no so nti me beji Yesu Kristo dia to se bitimi se safri makwa mbone de ya eso na onipa ni wiase nyina hu se ampa onipa yi why de osesa nti ona bo ka se ene wo evangelist a wo so wo evangelist wo sache ene wo sache ya sa odika because eduana ba na de be hu edua kro aye de ye na mo anya se bia nkofo ntia ye na so ye na midwuma yi kofo kaseti aye bebere na so ye hwa ofra papa no ya de afre ane ahopachire ya pa ye ho a ka se na bi onipa we unampo pompo ansa mfa no bo ne mfa nye de mfa che na wo na wo sa kotwe bi se wo de nipa na be be se sa bin satla na kasa enya complete yeah na adin such enya complete na ka o kan ya me asem na o kan sen so wunya adin such enya complete na ka wo kan ya me asem de a kira afoforo no then na wo was with the afoforo no so ensua sa Yesu Kristo ka asem bi o si na enipa bebre di beba abe kase mini Kristo okay so na awiye ne ye de e ma o si betimi mpa obe kasa me wiyo ma dane sensen ya ndo bebre ba de e be sisi o si hweye no ankodi sa ankofo ndi ya achi o kase Yesu Yesu afa Yesu Yesu apie kokko ase Yesu apie botamu a enye de eni nachi o se nya ona o se me se awrade ana be ko agane nchen yo na ona wo ye agane de ya apede do betima ba ya osofo na so na agane apede onye de onye o so hu se ye wo nipa mu ahodo bebre adwuma na oyen obi na aye de obi na afre no obi na asoma no na obi na afre no na obi na aye de asoma no ye musa se aye obi hwan aye nankopon basa yi adon basa kuri aye abraham nankopon afre nyina aye ne nyina di na chi ana asa wan aye de wan afre okay God, the book of John chapter 1 verse number I think 5 or say and there was a man being sent from God and that man his name is what John the Baptist. There was a man being sent by what God. You nipa bia no nankopon aye de asoma no sa nipa no nankopon soma no onno wan ya John the Baptist onno no ba no bedi ha na hu de ya adanse no so no ne de ya e han no ohun enti we Kristo ni osofo unyuma obeye wabraba obeye do beda na di and mo bia hu so nipa waye de wasana ototo bon osofo na ototo bon obi ka wa blues ya de akaka adan sacha na yepi agency pi oba agen sacha na agency na o kasa no o my own say evangelist de o mu preach ya o mu media te na eno ya na adoma chede yankopon de ka wo mo ho ana de yes I say Yesu kan bi o si nguruti ama one say mo say afidi mo ma adwen sacha pon de that time Jesus was at that time ministering as an evangelist. Okay. Enti sankofo ni nyina ka omo adom a chede de ya ade a prophet ebe fra ne ntoa evangelist upon pay. Okay. Yeah. Good pay because omo no de also waka no mo nipa ye de sacha na adwen obe ka me nipa ye de asacha. A pastor ntimi ye de enka evangelist wetin aka. Enti na odi for say ye de so for ntimi nka de prophet ntimi nka na so no obetimi aka ene na na boni a ewo mu se oba ye be ka ye Tracy Bachi ni issue no na ensem e wo abontin no ka anade no ma ye no okukuo mu pe wo ka de to abontin ene na boni ben na wo ye oba no de na hu yi niema ma ya atwam odwene ho se ensem a wo bekan how help
would it be helpful to Tracy there? Watching. Okay. You will send me our meeting, even though our past stories. We all have our own past stories. We are not ashamed. See, bit imagine higher. Okay. What you say? But in never be on more. Akoda. The more omuni yede. Na dia ka nye more by. The only one can about Tracy watching there. Ehun nya so beka. Even though evangelist. Betimi agina bonte akasa. Oh, kwan do there ya. So, but in the form of oname there ya asemo betimi akasa. O dey do chuchu there watching there. Phone ko find the past pictures me be aboye mon kasa etanship with na family me to abonte. Asemo ya ma. Okay. Now, prophet, ye di ensem no eba eye ne bi ni yenhwe eye nua Gloria yi, evangelist Gloria yi. All the time obeba bonting, obeko ni social media handle say ye any IG, say any Facebook, or say any den you. Wonya kokko kan bibi wo honum say ye recording obeko akwa you. Say ye audio, say ye post na obe post dia to okrampo na. Onya ye etu ho wie ya within some minutes, some seconds. No akwa yi e dey free honum. Wo akọ delete. Den na wo pache ensuro na wo suro because who gina wa aka no kra den na be ka de wie. Ghana for waka mo obi atie wie no afa ye be ko page na ye pese ye nhunu no. Na wakọ ye for den na wo DC den na o patche. Mama da se. On say ibi ase we on. Obi wo ha nhunu se ya. Obi fin se bia o tumi a obetimi da ye bibi obi entimi omoro ne de ya eso. Okay. Ni pa nyina na ye wakokuduro sane ya ye huni pa bi mo ifin se omo de ya akokuduro nti ebia me de madwene mu no ebia ofin se ode ade ne beto na ebi kra na ade no it is not consumable oba so nti ofin se ebia etocha we are betting we na ide aba so therefore man nya de nye de emfiri ho na ni say do ye ne beba de na wo beba kan de wo beba ye de to ho wie na wa ba hunu wa kwadwen wo hunu say do ye ne beba na wa koye fi ho no like entiase akokudo no okay Tracy akokudo yi o ye de wa da ho ndo onye mfiri ho onye mfiri ho ti say wo se wa akokudo a man na ho ene na ho say odwene no hunu say wo se na me afre no a on concentrate on Ankopon fe na why there because untimi amfa wo be wurawura sa social media na postu niam atemdidie ntokwa ne ade obi ka wona retaliate na on sa me kase o ye na minipa ya ne untum da okay ntia bia de kunti a oyi sa pictures ne de afi ho no ebi asanta otimi ko set back na wakai tie na me afra ni o okay nti na me fra wo fra mi nti eno nya de eni ana nti oba no ohia sa se nyame afre no a ane ba bia wasom no onhwe ye na no sofo no ne ninya de emra no ho de ya eso no on senkan bia onhwe no ne abofra no nye de enka because we a chese e bi kra o yakene ma bi okay because obetimi akukuduro obetimi edi abufuo edi mi ka de bi kwa to social media na seconds obi abeka na fa bekọ na nye de na ni wono no e bia ohia de ya aboafo okay yeah Joe Apostle ye the answer no esia eno no o final words I would be mighty for ni ahwefo ba me da se bebre me tu atiefo nyina efo se we ye kasafa can Gloria eho as evangelist we osofo a mesrem mo ma nyina ye concentrate o na medwuma na me dia de afre ye asem bi baba na ye o man no asem na pese wo ka bia obetimi do anu atum ba do anu tum e wa bre o de Bible eye de ya eye emfato ho na ofre na nyame de afre wo no mo nyina ye nhwe ne concentrate na ye nsum Nyankopon de mo wade mpa se na me be de oba me wie no me kuma seta no so na me ya adoma me de be na ahotwe ye pastors conference e wo ho obi a hwe no wiase fo na nyina obetimi aba kuma seta no so bus stop ho no ma osi bus stop wa pa o de Dreamers Chapel wo hwe Dreamers Chapel obi a do be de be na me ya adom so a September 2nd and September 9th me your program kese pa sorry I fish pond La Paz fish pond ye frɛ asɔre no Life International Worship Center bia o La Paz bia betime hia no Nyankopɔn obihia
Joe. I was here for aha and I dear Jumedi no AC na eye inyumekwa eso ya sen ema ye die Jumedi yi ebebe somwo eye Mama Juliet Ventures ena ebiemu nso so no eye neat roofings na eba Mama Juliet de na wono eye enchanting oba wo kitchen ho sisi ho de ho wafa ho wato ho atuaka ho no na eye bibia won so te house neat roofings nso eye edan so ebo de wo bebo ama wa twa ne yopo ni dini no honam se neat ankasa betwa ne neat ede amam we wie na wo pe eye wo aluminium works to be done no say eye wo office say eye wo fie ya wo okiosu bi mu den na wo pe wo pese yenye ne glass work mount den na wo pa wo pese yenye ne aluminium works emfa emount ene ehwehwe Winners Aluminium Limited wo mo echi akwan na wo mo emfa embre ewo ebusuafo ebiemu so se de me ho aye efe yi me ho aye fe nyina enye obia o enye obia papa no a ono a na ma ennem so me ho aye fe ya me ho aye fe ma menka na raise Beauty Parlor and Closet don't say me dey tell Raise Beauty Parlor and Closet or no na ejudwa me makeup kama ama me so me ho ayefe wo be hu na chi akwan ewo eye abeka free pipe down ne number enso enie fa no na yes so person won si se wu se ya onso watimi aba 0244 519720 0244 519720 ena ebiemu nso so no 0546 152168 Ebusia aha ene ebrebe ma ekwan ma edi edwumedie no esi me di ho chia me di ene ekwesi kapa dasane ebesane hia makram